Kani kedai ke Akashvani Shillong ke kubor ban puli dailu setas im. Kini kilong kimat makongsan jong ke kubor. Lecungo Menteri Rang Badu Narendra Modi ya ke United States of America banang penklan syusyu ya ke jingadai hapdeng ke India bat ke USA. Ha Assam palat lai pausa hajar ngut kibriu kila syakta na ke jingslai na ke daw ke jingjur jong slap. Syakjit UMDC ke National People's Party NPP na seorang kam ubak penyat sings im kumu Chief Executive Member berthamai jong ke Khasi Hills Autonomous District Council. Bat andrakhe yak International Yoga Day mentakasngi hakeleng ke pertai. Menteri Rang Badu Narendra Modi ulami hnen kasngi hakajeng le jengok basan sngi jong yak United States of America. Hakajeng keren shuwabu unmi Modi ulong bakane kajeng le jengok jong kanlong kalat banang penklan shu kajeng dai hapadeng ke India bat ke United States. Ulong ke India bat ke United States kidon ke jingdai hakibabun ki benta bat ke USA ke dai ke paralok ke banok senyang bon tam hakakai ke pateng jong ke India. Ulaban rapru bak India bat ke US kle trailang hakaliang ke science bat technology ke puli ke puthi ke koit ke kya ke kamya dari bat ki kambe dai bak jingsngan jong ki artli kiri. Ha Assam South South Li ki Shinong haki kanriu tu li ki district kila sakta nakadaw jong ke jingsli bat sawajar nyos pa saphuwai hektar ki jakarem kila syak pinjulor hakaleng ke jela. Ke India Meteorological Department kalapen mi ke jimaham bat ya thulupa bau slap ubajur ulak banter hakikat tu ke ni ki district jong ke Assam hadu lasai ke sngipalei. Katkum ke Assam State Disaster Management Authority ASDMA laong bapalat lai pausa hajan ngut kibriu kila syakta na ke jingslei bat kapto ke netli ke jengking ki surok bat kiwei kila syak penjulor. Arposan ngut kibriu lapin kendria syaka jakasa shipor hadotma hakukraj har district bat laburu arposau tali ke jaka bansam ki jingdon kam jong kibriu ki balangat haka apot jong ke jingslei Nalor ke jingslai ke lodon ru ke jing tua kendo bat jing syarong no ke kendo haki jaka baper. Ke State Disaster Management Authority kala bata ikibriu bakin let chikirut wa bat ban ker na ke batong dokha bat ke bajingi. UMDC jong ke National People's Party NPP na seorang kam ubak penyat sings im henin kesngi ula syakjit kumu Chief Executive Member CEM bathamai jong ke Khasi Hills Autonomous District Council klem don nong yakun persyak yau. Ya kanila penpenada ucaman jong ke KHADC ubak lamprang blak hadin bakaliang persyak kala rai ban yakun yanu na kebentak election CEM. Ubak penyat sings im ubalong menshwa uchairman jong ke council menta unlong yalam yak executive committee bathamai jong ke Khasi Hills Democratic Front. Nalor ke khat arngut ke MDC jong ke NPP kaliang sensar hak ke KHADC kalayo ru yak jingkersan jong ke hendreungut ke MDC nakaseng Congress. Kato kat nengut kinong rep na kejelai kilayu alat benet cha France ban pektu bat banang penbahaya ke rukom rep rukom riang bat ayalam yaki da ke Menteri Ketenat Agriculture and Farmers Welfare ikong amperin lingdo ibalaya tu ha kinong tu kubor ba ke sorkar jong ke France leng ba ketenat ki kambari jong ka kala ai chingbit ikinong rep na Meghalaya bakinya shimbenta ha ke Grenoble Mart kinong shimbenta na Meghalaya ki kentup ru yakinong Shetwan kinong Tanjan bat kiwei. Kini kedai ke Akashvani Shillong kebuan lam syapi yak kubor. Yaka International Yoga Day ke bakanda indrake hakeleng ke pertai mentakasi. Menteri Rang Badu Narendra Modi unya shimbenta hakane ke program ha United Nations Headquarters ke bah New York. Kapang jong kene ke jing rakhe mentakas nem kalong ka perthai ke de ke yeng jonga ne vasudhaiva kutumbakam. Menteri Rang Badu Narendra Modi haka program Man Ki Baat ke bajuan lengba ke Akashvani ula kentu yaki nong sngap bakin le yaki yoga kanang bakin yo yaki met bat ke bor perkat ke bakya karat. Haka juk kapor kat tu kat ni ki jakatrai bat jakapuli Shillong ru kin shimbenta haka jing rakhi yak International Yoga Day mentakasi.
U President ka UDP uba met ba lengdo habakren halo ke jingsha pen khalem no ke Executive Committee ha Khasi Hills Autonomous District Council balalam khamat dakaseng UDP ulong baka UDP ke daihi ke benta jong ke MDA2 ha ka council uba met ba ulong baya ka phang bamdan jingsha ne shu lawanra ha ka khalip mat ka bakhadu ban ha ka jingsha la dai bandaya tai bha shuwa ban shim ya ka senjam khalam ya ka isi habakali lagani kan khata an em ya ka sorka syndrome unong ya lam ka UDP ulong ba on sa kran ba umintri rang ba ha ka be de bat ki kam jom ka HADC ka sorkar Meghalaya kala thaubiam yak anti-narcotics task force ANTF kanang bakan tre kamru kum ka state and court secretariat hakaba u inspector general of police CID Meghalaya ulong chairman but u assistant inspector general of police reorganization Shillong kum u member secretary ka ANTF kan penlet jingmut halor ki laitali ki jingtmu kata ban shimi ki la jingada persha e ki jing khai drok ban shimi ki kam ki bede halor kumnu ban le bat ban penshitom yakito baro ki nong le kambam man kan thup ye ki nong ye de ye thit bat nong penya yo drok Menteri Katanat Health and Family Welfare Jong Kasokar Pedeng u Dr. Mansuk Mandavia nin kasngi ula penya yak jingalang jong ki he ki han nakabenta ban bishar banyak biang yak jingbit jingbiang karukom pen kre kabe dai ba ka jingshit jingklut jong kasun beneng Habayakran bakin thok kubor hadin balawai ke jingalang ha New Delhi u Dr. Mandavia ulong balarai bakakan hon basan ngut kit khon ki bakan thup nakatanat ka kot ka khya ke India Meteorological Department bat ka National Disaster Management Authority ka ne jingo ye ki jalla ki bala shakta nak jingshit jingklun jong kasun beneng Ki pulit ka East Janta Hills hinin kasngi kila yok kurup shibun bha ukinja nakawe ka kali Tata Tigo kabadon u registration number DR not iwe BT not R Hendriusan kabala pen nakashnong nong sining naka bat pen her step bha bat hadia na yo bat yaka hajan jong ka Kleriat police station bat la kamru yekilai ngut kibriyo ki basyong haka Hakajin kanraya kakali lalam san po nyo song ukinja ubakya arspa san po way point laipo kilo hakajin toket la sotu ba utra jong kate kakali usyong da kaway pat kakali kabadon ya registration number DR not iwe BW not R lai iwe but yakani kakali la batno ha kongong ha East Janta Hills district Ban penkut yak khobor sa sisien ngan pensngo yakimat pekongsan. Lechngo Menteri Rang Badu Narendra Modi yaka United States of America ban nang penklan shu yak chingade hapadeng ke India bat ka United States. Ha Assam palat lai pausaw hajar ngut kibriyo kila sakta naga jingsli naga daw ke jingjur jong slam. Shajet u MDC ke National People's Party NPP na soren kam uba penya sings im ku mu chief executive member bathamai jong ka Khasi Hills Autonomous District Council bat rakhi yak International Yoga Day mentakasngi hakaleng ke perthe katu ka khubor kalakut na ka Akashvani Shillong hakapo prabaje ngi so ba ka Daily Station na ka banta ka khubor hakaktin Hindi kene ka Akashvani Shillong